بله بینرین دلال او گنده کول همبر دبینن بیرا دبیجن چل بیران ناوی خواه بیرین آوه چل بیرین آوه گرتنه و دور را ناوی ورا بویه کر کویولار ورا گنده کی کو گریدای نافچه دیاربکری ایلیه کم زیده 5 کیلومتره ده ناوبرا وی گندی و هم بیجن ناوند دیاربکری دا هیه ام هات وی گندی شیرین که ام جیانا شوکت آیلدز بینه سرکرانه و وی عمر خواه وقت آخوا لورا درباز کریه او لگل رنجبریا وی گلک تایبتی وی هنه سترانا دستره و دیسا قصیده او مولودا کردی دخونه از اینها هر ممالاوی امی به مالباتا وی را رونن که شوکت آیلدز لوی حرمه لوی گندی جیانه که بچه رنگی وقت چاوا درباز کریه برا مرا و بیجه و دیسا برا مرا قالا هم بیجن ایلی و قبر پیغمبرا بکه که گلک قبر پیغمبرا لنافچه ایلی هیه که گلکی نیزکا وی گندیه کرم کن هم به هفته را شوکت آیلدز گهداری او تماشا بکن کرم کن كلمة أسحد بق جمرة ميرتين قوتن أم لقب بين أسحد بق أم نبقن أم ميرن جمرة ميرتين قوتن أسحد بق كلمة جئجلي هجرت كري هاتي بيجندي ج كلمة أسحد بق ناحب أولاد جي تشبون ميرين جي يك عزبي شوي رحمتي هشت حب جه زوجینه بوی خودنی بون خودی گدا بون خودی مالی اف گنده بوی هوای چه بوی ج اسحد بگیاتی میدانی ام هینا ام جباف کینی سو اسمه ام یکی ام تف مری هفن دمدا غریب تنی او ادو دیازی کلمه ناوی پاشا بگه او برایوی ناوی جعفر بگ بوی تقریبا د سالا 1914 da seferberlik çebuye kaleminu biray xuçune seferberliğe natne em akibet hava nizanın eğer şehit bunu eğer esiratını girtin yalnız bira gund ki bağlı ergani em jired bin divana jired bin mala bakoy bozo yak Rusya Ravyay hati apema u bavema çunu cem گویی تا ایمزی دین ندین و وی جامیری گویی مدی پاشا بگل سر کانی دسمش دگرد اچوم جام گویی هادی ام برافن گویی والله برایم جعفر بگ پریشاگه حتی از جوی نتیجه کی نگریم انکانم ورم و جی پی و ما خبر نگرتی ام نزانن هنن یاتونن ام جکاله ما دحب مانه یک رفحت یک زی صالح بوی هر دو برای هف و حكمة خدي جصالح بجزي عند دحب لاو مانه جرفحت بجزي عند دحب لاو مانه حكمة خدي تعالى أم في هواي جيشتني حتى فرا ما برشي بونزدي ما فقير بونزدي ما دردو كرجال الدنيا دي هما إيرو الحمد لله شكر خديرة أمنا دين دار نمال دار هما olayı ki bir amite gadati da piramı çu rahmeti damarya diyamı dorame davara bu un emin bibin juhade برایم مزن بو گو تیو خواخ گر هرن بر دوارا والله ام خاصی بون جوت کی چارخ دمال آمده بو جوت کی چارخ خوام دگریا دگو اگر بد ما درم دوارا مزی دگو بد ما درم بیچار مپچی کی زغالیزی دکر چی مزانی بو اگر از نرم خوام تنی ناشینه مدگو گره چار وی چارخا دان مکر پی خوام خاصی ام حتی ایواری بر دوارا اویا اف آجیات سریم جبیرم من نار دواملی هما از ایروزی لحالق مزادكم اشدكم يا ربي شكر جترا هزار باري شكر كاميرو دناف بولغيه دانه دناف كيفيه دانه الحمد لله راسته هر انسانی که سال تدا التمزنتر
بچوکاتی خدا گلک تنبون دیتنه نه حتی غلا دیتنه و تن نسول تخمین دکم ده وقتا کت ده بیجی دا کنجی تنبون کل خاکن نه مثلا یک دو چو باجار چل خواهد کرن والله بیرا متی اتتبر گویا دورا دا آپی مهبو قاسم بک çaket kivi he bu çaket kivi. Vallahi gund ki biçwana Diyarbakır diçun çakete Kasım bagi lexo dikirin ez bu me şahit ein bavimizi çu çakete Kasım bagi yani lexo kir peçu Diyarbakır'a. Ev ya medi me bıçak. Yani tünebun bu. Ezu pısmam ki xo em çun gund ki me bizim de bir avdıdan birsini. Ezu pısmam xo bavi ve gedi. Tek kiraz kelime bu. Vallahi tek kiraz ki tış kitine bu. Ama vi havayı çun cam vi sorumluya gün am çun cam mece raca kırma bu am pez yaktin vira av dedin. Au sorumluya zi navi feyzi bak bu. Am jweri hatta evari jweri rekatin am hatin katin nav bistan ki. Evari roçi av am bistan ما پتیخو زبش کرن ناف کراس خود هر تشکی ما حشای حضور در ما شاف بو کسی ام ندین الحمدلله ام بگوی هوای هاتون گم ما افتشتانه گدی ما برچیبون دی زوجیم آبزه شاهده والله فقیریه دنیای بو تشتنه بو ام بخونم چون پالیه مزا وای ما آف گرم دکر آف پی نانی والا دخوار آف گرم دکر شکر کی دکر ناف پی نانی والا دخوار ما او زدی الحمدلله فقط او تشتانا گجمره بون عبرت او تشتانا گجمره بون شیرت الحمدلله ایرو شکر خدیرا مسفرا خداتین ده چشید تشت لسر سفرا می فقط هم حسابي فيها ددن حسابي فيها هي حسابي فيها هي مزازي قافد برادا بخينم دبيتي دا سيد علي فندكي دبيجه عذاب هر حرامي وي هما حساب هر حلالي وي اگر تبمدكي ما بهوالي وي تو هر هبي جخا شكر جدويت دباره يعني قوتني تا اموجنا من تشخا انسانك بالسعودي كو ترى حوالا اوي اوبي شوكتي شكر قدر نمسو حزار باش شكر يعني كيف تجي بصحبتي بخافتنا اوبي شوكتي لقيت عمري ما بفرد درباسوي يعني انها اوبي شوكت قال خاكر قال تنبوني كر قال زروكتي خاكر تجي كاني ما ببي وصالات تجي ديتن تنبونو ام بيجن لقى وقت جهات ما جي فالي دم هاتن ام دچون باليه ام دچون سباليه ما اول دقرت بري فانا انا خير بيرتنبو ما اول دقرت ام دچون بالي ما بدستاد قدي هور بون دتنبونا دنيا بون شكر قدر حمدكم زير يرو çok şükür نوسا يرو در باست بواي يعني اما تشتكي هاني جابو يعني از بري تنبون بو اما انسان جي انسان بو مير بو جن بو مير خاصي بو جيراني بو نوسا ميوان حزب بو نوسا ابي شوكت بقدر قيمات وعين ورا ازفياج بيجو ابي مهب قاسم بك از بو ما ايفار gün tamam evar her yaki yemek yak dikir sahana xu mediçud mala Kasım Bey'de ru dönüştün herkesiyle oda Kasım Bey ru dönüştün namdıklar. Roji aydiya sibi her mali nandar diket emdiçun med camiye xuda serisi be namdıklar. Yemek evari محلا med viyal ya xarabe bu. لويري لسر خاني ما سفرة دا رادخست هر يكي هر كسي نانخ داني ملور نانخ خاطر هبو أدب هبو حية هبو مزنو بچوك هبون oda Kasım Bey oda gün oda Kasım Bey bu em düşün mezene melkere rudniştin ciye ve beli bu orta hal likere rudniştin ciye ve beli bu em gada likere rudniştin ciye ve beli bu herkesi ciye xuzani bu اي گدا شنو شکالا و cahd le dixistin dawiya odada gada emlweri disekinandin sade me godari dikir beri awa bu ey ana xatirna ma
حرمت نما غزمت نمایی پچوک مزن تمیزد که پچوک راد بدر پیشی مزن بدن پکی تخوازی خواب که جا وقتی تینی از ده هبون دنیای ده خوازی خواب آنا تینم فقط ادب و ده خاطر و ده تربیه و حیا دنیای ده از خوازی خواب ویش آقای تینم هری هر دورك هر حيامك لقوري خا خوشه و آلي خواه نخاشي جي هنت وبي شوكت تا قال علي فندقي كر هاد غازم تجد ديوانا فندقي مرة قصيدة كي بخوني كرم خا علي رونا واجري خلقي بك صبري ببين زوخي من لا دولة خلقي چونكي باشت بنايم قنعتك أرحثرونا نهر بادي شايتشونا چرا مقصود لتپربونا بلايا مال دنيايم عذاب هر حرامي وي حساب هر حلالي وي نبقت هوالي وي چونكي درستي جنايم نيار اجبو دوستان دماكو بچن قبرستان اوه خواند ببدستم چجو دست تهندی نایم تنانی ریل مادارو چقاکت لبن بارو بسبي حطاني إيوارو دكناك انت باتنايم اوي بارك جفي مالي بچن قبره آخر خالي دبن پوشما بسجاري چوج دست تهندي نائم خوزي مبوي كشيار بود امر دين دا پرگوه دار بود نوك من سستو بكار بود هما بري بدن چائم براستی جی دنگه کی تی گله کی خوش هست صحت تا خوش آب شوکت تا طول درکی خواندن کرد یعنی تو چوید مدرسه بر عالم تا خواندن کرد نه از پچوکی برابم شتابیم باوی من ندخواست اج جم درکم ورا ترکیه هی باغلی اگلی سیدای مالا سعد لام اچم گورانا مهکی باوی ما دست گرتم من ونا گوترا تقرا الجمل ورا خالی ما بو سیدای مالا بايدين خليفه مالا الشيخ سيداي جزيري بو من الجموي خان ورا خان الحمد لله ما حلال وحرام يغزان الشكل قدير باش پکی خواندن تا آموز نامن آموز نربیه نه من نخوندی تا نخوندی نه ولی کسی وی چاقی درس ندای می من نخوندی دی بار ما من نخوندی هری شکرش قدیر چه همو جیان تا لوی گندی در باز بیه بله لوی گندی در باز ما در کدانه چون گورانا تشکی هندک در کتم باویم قبول نکرد 1971 da fakülte Diyarbakır çedi fakülte yine ne çedi çum tişki te da xabitim bavim bu muhakkak tigere
لقند الورا البخشية مكتب تشيبو يعني فيها حوجة ناكمري بيجي يعني السربية ود مدجاري قيد أو شكر أزهر مكتب باب الناس فقط الحمد لله مزي قصة باب خروك العرض نفس أصلا كوتش مقول طبعا سر شعبي ميزا نصر قدر يعني بيجي أبيا يرو حلال منه ينام بقي شعبي من اللي نكت وقد بابي منه بريم جو أمشتري قيزة فلان كسر غازل وطبابي مقوم سرسل احتراس سرسل جو خو بری اتراز تنبو نا بري اعتراض فقط از ام ايرو لكتابة دنيرن ناهقية شمو؟ ناهقية شمي كي تا وقتا كي قديخ زوجان يوقتا قيزة خو حالا ودبه تو گره پاش تا بپرسی بیا تماوی یکی ده هی تنه وقتا تماوی یکی ده هب او تزوری بگری بدی یکی ده اینا بکویت sorumluluğu tını bir azabı bir. rast nabini yani. Ne azvi adeti rast nabini. Amuj namen. Hatta on zevcin çoğu tecil ab şevket nekhet bu ne? لا ولا ام جبري في قندي دابون Evet. اجي عين الفرابون يام شو قند كي داشتي ما هبدو نادي لا ما هبدو نادي ولا يسار خير. ونهال عبد ممنون. ايه ولا بوشمان ما تنشكش ام بوشمان ما قول نيزك تشل سالم زوجنا هنا ساعات كي جابنا خيدين ما شاء الله. هنا يعني سون دا والتر متني بسون مينا داونا شاندي بيا نكو جميرانيا منه جوي وي دربنا جيان خو متشغو تمام اتشل عليه ها متشغو قبول الحمد لله حتى إيرو ماتنا أم توني كيرزي أم بفربون كار دا ورا دا وير دا الحمد لله ما جهبنا يردم كري والحمد لله أم جهبنا خيدين حتى إيرو رو إن شاء الله جي إيرو بيفزي خد تعالى ما فديكا در نخد إن شاء الله وقت تشتكي قال لك خوشه شكرا يعني مرة بهفدر راضي بي خديج مريم راضي دبا نوسا ان شاء الله يعني از في راضي بوني إذا جار yüzde 70 ويزي أجواد بينهم از بحيرس بوم أسنرلي بوم ودايم بخاشي بمرأة نها شوكت او گندی کو املینه بیراد بیجن چل بیران چل بیرا يعني قال لك بير هنا اللي في جندي بونويجي او نوفالي كرنا حتى وقت نوفي فرا كرنا تركي كرنا كركويولار الغازم تو هنا كي مرة قال طيباتي في جندي بكي چونكي جندكي ديروكيه كافنا چیه مثلا ورا شونا خانیه هه یعنی اوجی نشان داده که برای ورا ملت جیایه و دیسا زیارتک هه زیارت ها بیرکان دبید وکی دینجی گلک تشتی ده هنه کرم آخوا همشته گهداری بکن ما مزلی خوبیست افدر وقتا که کلماتنه یک دو حب بیر هبونه کرمانجی بلوره هبونه مالا باوی بیا یک جوا زانایی بگی بگاوا دجمارت گاوی خود بگاوی خود داوید ویری دلیت هست بیر کده دیدی به وی هوای او بیرانا بکف شوی مری او بیرانا گهاتن کلا بیرانا هاتن ودان اجر از بخو کتم ناو بیری اکمدی بنی فرابونا بیری 5 متر 6 متر فری سری بیری مترک الله به وی هوای کلانا نزيكا 2 متر وني 2 متر جيانه هنا جيانه تحت كولانا أعتقد بتشو آلتي كولانا أو يعني مري أنجح ببين مري فعم بك كولانا بيفا فركرن 5 متر 6 متر بير فري بنيوي چه قاس کوره پکی؟ هي هن 4 هن 5 هن حتى بير كي هي
eva apane me kolan yani ev xwaliya wî derxistin nexistin binê nedin devce berdan. Ana em me navî lê kiriyam din bîra dirêj. Bîra dirêj. Binê wî nedîn. Kolan ew xwaliya wî avêtin navêtin binê wî nedîn. Bi vî hawayî bîrê me menşûrim. Tête çand heb dizin êde bi ava baranê. Bi ava baranê. Wexta heywanê me zêde bû qîm nedikirin. Heywan salek baran piçikî zêde bibariye qîm dikirin. Me bi vî hawayî ew bîrane elhemdülillah me pê derbas dikir. û dîsa ziyaretek heye. Ziyareta bîrkan dibên gelek li derdorî însan tên derine wira em bêjin mirazê xwe dixwazin, dua dikin û ewliya li wira hene nav qebristana gund. Tu derheqê wan da tukanî me agahdar bikî kerema xwe. Takriben 5-6 sal ber. Heta 5-6 salî gundê me mezelê xwe dibinin qarşî. Dibin wêrê de ve dişart. Vira di gundê me yek hebû jêre digotin Eloy Şamê. Wî biçû bi vê ziyaretê Simxwar bi emrê Xwedê qumburkî paşta derket. Yani îbret hatin serê wî. Wextek mir wesiyetê xwe kir. Gongerê me bibin ziyarete bikin. Ew jê pê ve artık mezelê me çûn ziyarete bikin. Ev ziyarete bîra min tê 15 meha Gulanê dihatin li ser def û zurnalê dixistin apê me Qasîmekê diket pêşiyê îşkî ecêb bi lezet Şeyx Eskerî rehmetullahi aleyh Şahî dikirin yani. ji Bîrsinê dihat şahî dikirin îşkî ecêb. Nihazî aynî dewamı em salê devamlî 15 Gulanê serê merî heywankî şerjê dikin berê me dibir li ser şerjê dikir. Her kesê heywana xwe kara xwe digir dibir li ser ziyaretê şerjê dikirin û goştê xwe çê dikirin çewre gund datin en az hezar heb merî top dibin ser hev û ana zî halê hezir zî em hîne aynî 15 Gulanê em werdikin û îjer her pênşemî zî muheqqaq em derin ser. Ji çewre gunda tên ser, ji dera tên ser. Pir nexweş em bûne şahîd tên ser bi emrê Xwedê tabî qenaet jî lazim e yani viya bi qenaetê dibe. Elhemdülillah xweş bûne çûne. Peki yani li ziyaretê çend qebr hene. Li Herhalde ewliyan in. ê ewliyan. Ev em çûn wedî ew camî. Xwedê Teala elhemdülillah ez kirim sebeb. Gundiya zî ji min re yardım kirin. Xwedê ji gişta razî bî êkî bi masrefa xwe, êkî bi destê xwe. Çewre Xwediyê xêrê ji min re yardım kirin me ew camiya çêkir. Camîrkî ji hêla Erxeniyê hat got kilîtê bidime ez îşev camiyê de dimînim. Serê sibê hat kilît da me çû paşê şînkî li wê çêbû ez çûm got zanî ez heva çi wê şevê çûme min got çi. Wallah got min serê sibê dismê digirt misîn berê tê me lewabû çêkin berê lewabû tune bûn. Got çûm min li jêr got misîna xwe ji bîrê bîr li wêrê hene me nedî em niştin ser. Got min ava kişan got mêze kir ki li wî mekan diheb peya sekinîne ew ê jêr zî ew vay pîrekî pîsê reş li wêrê sekinî. Got tew nehat bîra me ev çi ne got bire neket aqilê. Got çûm min dismê girt got ez hatim hundir got mêze kir canî aynî ew pîrek li wêrê ew her du peyazî li wêrê. Got çûm hundir qamet bînim got ket bîra me. Law ma vê şevê ev kîne ev çi ne ev kîne li viran e. Got derketim der Xwedê bide. Allah Allah. Şehit bûn. Ez derket Xwedê bide law ma Xwedê aqil ji min girtiye min qey ziyaret nekir. Edme Xwedê Teala fırsat nedaye. Yani eserê wê bêadet xelkê dîne. Bêadet. Peki kîne vana yani? İjer apê viya bû. Navê Hacı Abdullah bû. Apê viya bû. Got ez nexweş bûm ku cîrankî min zî hebû. Got ez ê nexweş bûm ew zî. Got mêze kir diheb hespê sware hespê boz terjêre jor terfiyelîne. Got hatin ser me de sekinîn. Got li ser singê me yazî nivîsin. Yazî nivîsîn û got ji hev re gotin neviyayî.
من زانم بدبین چی گوش هفره گوت نویایی گو پاشه گت دست سبه گو گندی ها هو درکت بابا دیگر گو کالو تو رحمت جیرانوی ناوی کالو گو او yazıya سر سبه رابون کل سینگی مده yazı عربی سینگی مده نویساندی o zamanki ve çağı meli mehebu Şeyh Mali bujere digun Şeyh Mehmet go me bir cemi gela evi yazı zanı go Şeyh Mehmet fakir nikani bu khanda o go cemi çun o yazı sil go mje persi go nave taçi go yak go nave Muhammed ej Ahmedin go bize cümle go ej Ahmedin nave Muhammed go edizi go ej Bağdad'in nave Ahmed ناوی گندمی پیرکانه وراد بیه yani. ناوی گندمی پیرکانه Allah گوش مسرخه hani ki nefis bir dabuyer hayır merkezimle götü pirkan ekirek mago birkan ama artık alim yine amdimi birkan ama ne men وجی درن سر زیارتینه یعنی تنه میر نار نام قدره جن میر گدا گودا گش دیار بکرتین داش گنده دوره تین یک پیزان جار قنی تین شترملی تین هر درکتی yani buna çim miraza mesela dua dikir? Bu mirazi var çi bedeli var da çi be baxode ki şura dua bakın. Henek ziyaret hene buna ve mi persi mesela dibin ku meri deri ve ziyareti ve nekhaşi rabındır. Nizam ve nekhaşi rabındır. Yani var şura dua evid. Viraj tişteki ur he. Şura dua evid ki da çi xode bixwaze xode we bidi. Heri. Ka o bağlı xode. دادان حیوان خشار جد کن برنج عفچه دراج کن باوی گوچه دوامی مری باوی ملت و میر ولا پازه گلان جیتن تقصیر دولمش بسکن قلت ملت سجدراتنا وقت تو عازب بوی بونا کو خاده یکی رند حواله کی رند بده تا دعا کرن نکرن خاده برازی تکریه ام قدم ناشي ودا او مرادا كيري بلا ما ده ودا ام قدم داك شكر شوادي راه قدر ما يتم مري ويد بين نفسه او باغلي خدي تعالى اري نها تشتكي دنجي ابي شوكت او حريما تاني نگوندي و او زيارت مبارك فيروز مثلا اجلي هي نه ایل پیراد بیجن او نافچه و اگلی یعنی ایلی پیراد بیجن وراجی جیه کی تایبته او ورا قبرستانا پیغمبر ها یعنی دسری دا الیاس پیغمبر یونس پیغمبر زلکف پیغمبر هاتنه او گلک نبی هنه در حقی وان داد کنی مرا چه بیجی سیحب پیغمبر حضرت یونس جیرد بن زنون لقاموی حضرت یونس حضرت زلکفلی Hazreti Elyasa ve her se peygamberin Hadiye kavm bunu kavmi var bunu kalan evedine nebinin hatta sahabi istedene yakın navali hicret bin Nebi Malik bir rivayete göre berberi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor o sahabi buyuruyor ya Nebi Harun licemiyek hey Nebi Ömer duveri dayı Danyal aleyhisselam hebuyi o ana emniyetu devlet hastanesi mehi dinaba nevadai yekzi vaktak Elyasa peygamber civeri hanin jbo barajı yek duveri dama peygamber ki belki duveri dama zmai toplam heşt hab peygamber de egleden yani ev nebi peygamber toplam heşt hab eğer evi Nebi Harun kude de Kur'an'ı da navi darbastı be. De Hazreti Süleyman aleyhisselam az kurtid bejim derece az tefsiravi derece az kurtid bejim ki cinu tamamı tayrat top kirin mezekir hüd tney hüd gova çuy kere govere az azab ki şiddet pedme paşe hüd hat jera gut kuda çubi bu açım kavm ki digo tamam şeytan ra ibadet dikin bu tamam bir cenave Hazreti Süleyman aleyhisselam hemen mektub nivisi davi hüd bu bedwa brabun Müslüman çun dan ve mezna ve navi Belqiz bu krala ve melah tahtop kır gom her injiviya
دعوة پیغمبرتیه دکش من مکتوب چندی گفت ولی ببین اسلام امرن ترجمه خجره ببین شرط ببین اگر بکنم شرطی ما بین جی امی ببین مسلمان بفکرن هاتن بلقیزی گو از دخوازم که به چاو پیودان و کرن یدا تخت مورورا اگر تکانی تشکی ور بکم ببین مسلمان دبی حضرت سلیمان جنارا گو جبارا گو جواب ندان چاوی و نبری خود تعالی دبی مباکری بود خستو بود بنی امری حضرت سلیمان جواب ندن دبی کاتبی وی اف نبی هارون کاتبی وی به کاتبی گوتی استینم تخت بلخیز چاوی فکی پیود استینم حضرت سلیمان جیره گو تیازو مزت نین سر تدره گو یا نبی خود سرم دوغره تدره دبین چاوی خو بفکرین و پیودانی دوی مسافه دا تخت حاضر بود تخت هات ویری تخت بلقیزی هات ویری خو او قوم تمام بون اسلام حضرت سلیمان گو هارون تچر کر گو مش بارا گو جواب ندا مش جنارا گو جواب ندا چر بو گویا نبی خود گم اسمی اعظم خون او چه حضرت سلیمان گو تمام گو قبول چاف پیودان و فکرین دا تخت هات نبی اشتر نبی هارون اواوی نویساندی و الجم من اللوحاوی بله جخوا حضرت سلیمان هاتیه دیاربکر جی نه قبر خالو بره نه اف حضرت سلیمان ام بحث کن پیغمبر اف حضرت سلیمان که هاتی دیاربکر شهید بوی او صحابی لاوی خالد بن ولید د قماندان بوی د دوره حضرت عمر علیه السلام دا بوی يعني خليفتيا ودا هاتي دياربكر فتح دياربكر او لاوي خالد بن وليد ايجار اجل ما قلت دانيال ده اجل ده هي دانيال پیغمبر ايجار تفسير به آوا دجله نهري جبرائيل عليه السلام هاني داوي قوفي آويتني در باسكي حتى بصراي دانيال عليه السلام را دانيال عليه السلام قندي كد شو حياته قن توبكر قو يتيم مسكين سوي فقير دول دوادا كي هي عرضي و لكيري راي مدن دبي لس او افاج سر و عرضا دا علي يتيم كي مسكين كي فقير كي دول كي برزرار نبينه أفلوما هوك ليكتن دجلة ناري حتى بصري بفيها ويبر دانيال عليه السلام هذا تعالى أو وظيفة داوي أو زفاي ده يقليدن لا يقليدن يعني باشخان نوفچيك وقال لك يخشه هموش نمن خاده چند زار دانه و ولا كده 10,000 من ما شاء الله كاتشكن حفت كاتشكن سيلاوك چه دکن وانا لجم وانا لدر وانا نا ولا قيزك زوجان دين دلاوك جلهن دامنه اره دحب عذاب يك زوجي ما شاء الله نها تورني وش قالك تون قالك ولا ايه تون جي قالك نه 25 حبن 24 حبن اما ما شاء الله من هر دوجي جوانين يا ام قادتي يا زوجي انت يا شيخ ام قادتي يا زوجي اره ابي شوكت صحبتي تا خوش دره جخومينو كو دفيتا دا شكره بمره تيرنابي لي دنگي تجي خوشه تنهاج علي فندقي مرة قصيدة خان ديوانوي ايزا دغازم د مولود كردي مرة هما پرهندك بجي بخوني تكاري سر شباب كرم خان جمله ذرات جهاندان اونینا کرنگازی پک و گوتن مرحبا مرحبا ای سر فرقان مرحبا مرحبا ای درد درمان مرحبا مرحبا ای جان باقی مرحبا مرحبا عشاقی ساقی مرحبا مرحبا ای آل سلطان مرحبا مرحبا ای کان عرفان مرحبا مرحبا ای شمس تابان مرحبا مرحبا ای جانی جانان مرحبا مرحبا ای قرة العين خليل مرحبا ای خاص محبوب جليل مرحبا ای رحمة للعالمين مرحبا أنت الشفيع المذنبين مرحبا ای آفتاب بزوال مرحبا ای ماء تاب لا يزال مرحبا ای بلبل باغ وسال مرحبا ای آشنای ذو الجلال
مرحبا ای نور خورشید خدا مرحبا ای تج حقنا بجدا مرحبا مطلوب عالم هرتوی مرحبا اولاد هاشم هرتوی مرحبا ای نور حق را مظهری مرحبا ای اولیاء را سروری مرحبا هاتی شوان امتی مرحبا هات بو منورا دولتی مرحبا ای بدر عالم یا منیر مرحبا خلقی کثیرا دستگیر مرحبا سلطان جمله انبیا مرحبا ای نور چشم اصفیا Ecmi Gülsüm Ayıldız, yegena Ami Şevketiya, Matrazaf Haskani, heti maddeye cezavo. O bu köyün gerçekten ileri görüşlü, en mülayim insanıdır. Babam beni okutmamıştı, lakin kendisi büyük bir destekçi oldu bize. Okul konusunda kızların okumasına karşı olmayan ileri görüşlü bir yapıya sahiptir. Bize çok güzel öğütler, çok güzel nasihatler veriyor. Geçmiş zamanla şimdiki zamanı bize kıyaslayıp hayatı nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. İyi ki var. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. آموزنا من تو جی قد قصیده آنجی مولود دخونی No, valla stışkın. تو تنی کاری مالا دی Valla kari mali o kadar güda da uğraşmıştım. اره Derdi dünya. نه بسا پکی دبارا ورا یعنی گچه ما وی گندی گرانی لسر چیه؟ geçme ve gündi emrast bir grani liser hayvan. اره Yevra ardema verimlinin. Havi ardı deşti ve verimlinin ancak idare mapiyedi bu. Gelir cenay. İdare mapiyedi bu. O elhamdülillah. Hayvanı ki hebed. Uçkura katık difroşun. Taş difroşun. Yani bir geçme ama bir vay beri biraz bu geçme ama. Yani çoğunluk biraz bu. İşte dva sırada şakir ve tişti şakir derket artık şirani ne atıyor? رز و پز بو yani. Raz u pez bu yani biraz gelir ama raz u pez bu. Raz artık kes per şirani artık yani havi berinin yani acayip şirani para dikir med bastık difrot med demis difrot med ya ana ne varey ana idi tişti şakir derketi haluqa şirani ne abi. İşte pez yani hayvan doğardı pezdi yani qatık gelir Peki duvarı çandini da mesela gennim de be cihe de be risk de be mukat çandini ne kan? Ne? Yani enfrutan tune sadece maliram. Buna salaki malaka. Malir yani fruta yani verim ayıtına yani biraz xaliya havi deşte ne ku kilo ki bave 10 kilo cebil ki ne var? Eri. Peki levi gundi am bejin rojekate تو سبی رابوی حتی نی سبادن به چه شکلی تو وقت خود در باز دکی خباتی تا چنه و تو بهنا خواب چه دگری نه از المال ناسكن قد تاخذ اش خباتي حستك شو خباتي حستك ازرابم يا بكفركي دليزم يا بداركي يا بديواركي يا درب نافرز يا از ضعيف اشودن حس الناس تحب ضعيف زرعتي ما زوتنا حتى يفعل النافذ خبط بعيف إيه المال قايلنم يعني قد تاخذ خلق حنك مثل ادوين نا خبات خوش قد تعالى قلت حتى مريني بخبط خبات تشكي برخوش اش خبات يعزك از هوي خلقي جياتي ننم فقط از بصبر خبتم ايش يقتمزدك شكش خدير اش خبات يعزك بله آموزن ربیعه تو وقت خود شو در باز دکی ولا مجبرون دم كار ويش مالي دكن حيوان يخو قاطع يخو امش دار تشولي وقت حونيا منيل او تشولي بامش دار هندي چكار هم پاورا دكن امتين مالي او وی شکلی در باز دم شكش خدير در باز چاروي دنيا هند قدا آپی شوکت
هم هاتنا مالات هم هاتنا گنده و بدلگرمی و هم پیشوازی کرن خودش و راضی به و سفرا دل خامه را وکر صحبتی تا خوش بو و تمرا علی فندقی تمرا دیوان وی قصیده خواند دور تمرا مولود کردی خواند و از زانم تو کلام وجد دستری هم به کلام کتاب قدیم تمام سشام کرم که ناب 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 علي مدوب ناب ور ناب ناب شيرين ناب لما رب سلمان فلا الهفشي ناب 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 ولي مدو ناب مدود قولوا بعد لمعذالي دل كيب دلو ودينايم لا سريد لمعذال ربنا بكل بيش ولا بورينايم ولد لم حقيقك يا ابراهيم احنا ذكم وناكم راني الفربي ذل من اخرى وبلا قتلاني ورنا بنا بنا وآلي مدوم ناب 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 وإشريني ناب مدوم الخرامي بابيت وآلي خما آلي از بقرآن عظيم دكم مع رأب سلمان وفراء الكتاب وعلي لفت أنا يم ناب ناب وآلي مدو ناب 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 شيرنا يام ناب مدود بالو 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 باترور شو عروسي يوم تجهرد الدنيا وقربالو محروم تني ربابك ولا بلا وزنا قرآن عظيم جدار عيني تني قرآن عظيم لو جدار وعيني تني السورة عماي ميزك مرا بسلمان وفلا بشافي سري ويلو خبابيني ولا سبيل دي إبراهيم إحنا ولو بكارو وباربو حقي بازرع قلت لك بيتي وكافر واشتياربو لا تحوش ما لا داعي هيش تليا اشهد لسنافي محمد لعني وابسم والمامبو ملا بارا وبدستي خبري الدنيا فاني والهب شابون